If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Katkum gejing itu di Kibriau ke Belasaki kene gejingja. Laong bakawai ketrok ke badan number AS not UA MC pra UA lain Rio. Kabala penher stat unongnya hamar bapoi hajan kawai ke cakasat kali harut surok. Hadian bau unongnya jong kene ketrok cemlala syuk bantek lakam ya kene kali. Kalalet banrat ya kawai ke auto rickshaw ke badan number ML Shpausi kendai san pra bad ekawai ka Maruti Eco ke badan number ML Shpaubi pra not. Kibadang sudah pesat kumjo ekwe kedukan kabadan hakane kejaka. Letu ru bah hakane kejingja unongnya jaka Maruti Eco yo belatip kerteng komu Anshu Kumar Arpos nam karta ulak ladashan. Hadian mula syarat hakane ketrok kat ba urangnya eka kali. Bad uwe unongnya jangko auto rickshaw ulaman saujur bad lapen ket marmar sya civil hospital nongpo bad hadian dapen kan ria sya civil hospital hasilong na kebentaban yo ekejing sumar. Layo jeng tibru bau nongnya jong ketrok ulah pet kerat no eladian dengan negajaka bat ki pulet jong kanong po kilapoi marmar dengan negajaka ban penlong ya kejing tokit bat bantuet ya unongnya jong ketrok. Kapagi yo yang ne regi ngidon lang hane ngisai kali ngang asai tega pick up ngasai pick up dewan ketrok don ka ato nane nadian gawe ka Marti ka Igo ka yang amat dewan ketrok ka stunra abet ban yang ban dal ato te gibriung isusim ngimpecu ya ka eta ba accident isusim yo briung isura abe cha hospital ngimpecu kai ayo driver ngi phabat ban reki na kemiyor ban yabat dia menang skor ka jera apa si beje emang tu si beje tam